kodwa lapha silanda ukuzahlanza nomzimba awukafiki. So umzimba ungafika then uzokulethwa indizamshina khona pale kumele airport. After offroad kwezinto zonke bona bazokuletha la sizothathela khonapha then sesikhamba phambili kwesikhathi. Mutumbi awusathi washika kana uchingo washika utashikira ngoguya kuno tugoloda ta kuyenda sizokuhamba ngale indlela njengoba zebhore izo zero warora. Thank you. Ungafika sizokusuka lapha lo mzimba sesiye koDoves eTown ukuze bawolungisa umzimba babona kunjani. Then after that ngesikhathi esivumelesona lemoli umzimba uzokuthathwa usiye eNketa uzokulala endlini lapho siduzana as family members. Mina engikhulumayo ngumfundisi wakoDoves. Siyabonga abathandekayo ngishilo kulabo eChurch abalapha siyalinikeza leli thuba lingaduduza ngezingoma so that all will be well. Siyabonga. Wana baba na mai. Mese matukuta pano kubudikidza.